پشتی 5 ڕۆژن مانگرتنێ دەسەڵاتە تورکیە بەرچەوە نەخۆشین پەنجەشێرێدا. چادرên مانگرتنê têne rakirin û nexweş êdî wê sînor derbas bikin. Ji erdheja Sibatê ve Tirkiye rê neda nexweşên penceşêrê yên ku li Bakurê Rojavayê Sûriyê dimînin derbasî welatê wê bibin ji bo wergirtina çareseriyê. Çalakvanên ku bi mangirtinê rabûyîn, daxwaz ji civaka navdewletî û netewên yekbûyî dikin, çareyekî ji nexweşên penceşêrê re di hundirê Sûriyê de bibînin. نعلن عن فك الاعتصام الحمد لله مانگرتن در روژا خویا پنجمین ده بداوی هات. سپاس جبو خوده که دنگ نخوشان گهشت جهانی. ام داخواز جنتوین یگرتی دکن ناونده که پزشکی جبو نخوشین پنجشیره لعالی سوریه دا مزرینه. دا افکس راستی آستانگیان لسر سینور نین و هوارا خوشی نگینن ولاته گیدن. ام داخواز جتواهی آلیان دکن که وی خستکامه پیگ بینن. نزیکی 600 نەخۆشن پەنجەشێرê li Idlibê li benda vekirina dergeh bûn. Rojane jî wê 3 nexweş derbas bibin. Rêveberê peywendiyan li dergehê Babilhewa jî dibêje, Ofîsa Bizîşkî li dergehê Babilhewa wê bi karûbarê nexweşan rabe. Wan daxwaz ji Tirkiye kiriye, ji xênî zarokan qebûl bike ku digel tevahiya kesên nexweş kesekî din derbas bibe. لدينا قرابة 600 مريض موجودون على الدور، هؤلاء تم اكتشاف مرض السرطان بهم. نزیکی 600 نەخۆشên penceşêrê hene li benda derbasbûnê ne. Piştî erdheja Sibatê ev case hatine tomarkirin. 30 nexweş li roja yekem derbas bûn û 2 heta 3 hefteyên din de em ê hewl bidin tevahiya wan derbas bikin. Em tevahiya hisenkariyan ji wan re pêşkêş dikin û em ê rewşa li nexweşxaneyên Tirkiye jî bişopînin. Tenê pirsgirêka li pêşiya me niha mayî derbaskirina kesekî din li gel ê nexweş e. Tirkiye tenê dihêle di gel zarokan kesek derbas bibe. فترة علاجهم في الأراضي التركية. Rêveberiya Tenduristî li Idlibê dibêje hejmara nexweşên penceşêrê roj li pey rojê zêde dibe û rojane ew 3 keysan tomar dikin. Tevî hebûna 5 navendên bizîşkî bi wê nexweşiyê lê netevahiya pişikînan pêşkêş dikin.